Lodwa tajba. Illum is-27 ta' Ottubru nilqakom għall-Qudiesa ta' kuljum illum immexxija minn Patri Pier Desira, Agostinjan, li ġie ordinat saċerdot 21 sena ilu. Fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Ejju ninġabru għal dan il-mument tat-talb tagħna ta' din il-Qudiesa, narfu il-ħajja tagħna, niftakru fit-tajjeb li Alla jwettaq magħna u nirringrazzjaw tiegħu, kif ukoll narfu x'inhuma n-nuqqasijiet tagħna u nidma nitolbu l-Alla jaħfrinna. Nistqa' l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marja Dejjem Verġni, il-Anġli Qaddisin kollha, u lilkom ħuti jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ħanin tista' kollox. Minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wedid tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li mek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem għal ġid tagħhom. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu, f'kollox jaħdem id fit tal-ġid tagħhom. Għax lil dawk li huwa rafhom mill-bidu ippredestinhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ix-xbija ta' Ibnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa, lil dawk li predestinhom sejħilhom ukoll, lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll, lil dawk imbagħad li ġustifikhom iglorifikhom ukoll. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Jien fit-tieba tiegħek nittama mulej. Flimkien, jien fit-tieba tiegħek nittama mulej. Ħares u weġibni mulej, Alla tiegħi għati d-dawl lil-għajnejja, li ma naqax fir-raqda tal-mewt, li ma jgħidx l-għadu tiegħi elibtu, li ma jifirħux l-edewwa għax jarawni notor. Flimkien, jien fit-tieba tiegħek nittama mulej. Imma jien fit-tieba tiegħek nittama, tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek, nanni lil-mulej għal-ġid li għammilli. Flimkien, jien fit-tieba tiegħek nittama mulej.
Alla sejħilna permezz tal-Evanġelju biex ikollna sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien huwa sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda jgħallem f'xi bliet u rħula. Kien hemm wieħed qallu mulej jaqgħu ftit ma' dawk li jsalvaw u huwa weġibhom. Tħabtu biex titlu mill-bib id-dejjaq għax kif ngħidilkom jien ħafna qed ifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jalaq il-bib, intom tibqgħu barra u tibdew tħabtu l-bib u tgħidu mulej, iftħilna. Iżda hu iwiġibkom u jgħid ma nafx mnejn intom. Imbagħad taqbdu tgħidu kilna u xrobna miegħek aħna u int għallimt fil-pjazzezz tagħna. U jwieġeb u jgħidilkom ma nafx mnejn intom, morru minn qudiemi, intom ilkoll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażiż tas-snin meta taraw lil Abraham u lil Iżak u lil Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċija l barra. U jiġu nies mill-Lvant u mill-Punent, mit-Tramuntana u min-nofsinhar u joqogħdu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. U waraw hawn minnu l-aħħar u għad ikun l-ewwel u hawn minnu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kelma tal-Evanġelu li smajna llum tiftħilna jnejna. Aħna spiss fil-Evanġelu nsibu kelma li tagħmlilna kuraġġ bħalma smajna anke fl-ewwel qari tal-lum, kelma li tqawwina u li tgħinna. Illum fl-Evanġelu però Ġesu jiġbdilna l-attenzjoni illi jeħtieġ illi aħna fil-ħajja nagħmlu għażla. Jien kultant jiġrili, u forsi anke lilek jiġrilek, illi toqgħod titnikker u tirriskja illi titlef il-ħin u tasal tard għalfejn jkollok tasar. Ġesu hawnhekk jekk jgħidilna tħabtu għax il-bib huwa dejjaq. Jiġi mument fejn il-bib jingħalaq u inutli tħabbat għax ma jiftħulekx. U hemmhekk nifhmu kemm huwa serju d-diskors. Tantu hekk kif ikompli jispjegalna fl-Evanġelju x'jgħidilna. Jgħidilna illi tispiċċaw barra Alla ħares qatt jiġrilna dan. Titkellem minn jekk nidħlux jew le fil-ħajja eterna, fit-tgawdija eterna ma' Alla. Biex dan ma jiġrilniex jgħidilna attenti, il-bib huwa dejjaq, però nistgħu ngħaddu minnu, importanti però li nagħmlu l-għażla fil-ħajja tagħna. Tfakkarni din is-silta tal-Evanġelju wkoll fi frażi li kien qal Sant Wistin. Meta jara ħajtu u jiftakar kemm fil-bidu f'ħajtu dan biex jagħmel l-għażla għal Kristu u kien juża din l-espressjoni jgħid dejjem għada u għada u mbagħad jgħid u dal-għada ma sab qatt il-waqt tiegħu. U kienet jirriskja li jitlef ħajtu sakemm imbagħad għamel din l-għażla fil-ħajja tiegħu. U allura anke b'dan il-ħsieb induru lura lejn l-ewwel qari lejn l-ittra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani u hemmhekk jinkoraġġina x'jgħidilna propju l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax il-proposta li jagħmilna Ġesu li ngħaddu mill-bib id-dejjaq taf tkun diffiċli għalina li nażlu lil Kristu fil-ħajja tagħna mhux bil-forsi nħossu li għandna dik il-ħila li nagħmluha. Però niftakru mhijiex impenn tiegħi biss, hija fuq kollox grazzi li nirċievi
Kif għallilna hawnhekk San Pawl, fin-nuqqas ta' ħila tagħna, fejn jiena nħossni dajjef, imma Alla ħejni bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. U jkompli jgħid San Pawl, ma jaqafx hemmhekk, jgħidilna wkoll aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin, huwa jaħdem id fit għal-ġid tagħhom. Aħna li infittxu lil Alla fil-ħajja tagħna, aħna li nħobbuh, aħna nħobbu l-proxmu tagħna, għalaw x'kelma qawwija jgħidilna hawnhekk San Pawl, Alla jaħdem id fit għal-ġid tagħna. Ew din il-kelma nirriflettu fuqha u ngħixuha fil-ħajja tagħna. Fl-Evanġel Ġesu jiġbdilna l-attenzjoni li ħtieġ nagħmlu l-għażla, imma wkoll permezz ta' San Pawl li tgħidilna ma naqtawx qalbna fin-nuqqas ta' ħila tagħna għax huwa Alla stess li bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu ser ikun magħna u jaħdem id fit magħna għall-ġid tagħna. U jew issek bħala komunità li temmen irresqu dawn it-talbiet tagħna. Bħala poplu t'Alla aħna mixin lejn il-milja tas-salvazzjoni, don ta' Alla il-Missier għal dawk li jwieġbu bil-fidi fi Kristu Ġesu. F'din l-istennija nitolbu ngħidu Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Sabiex il-fidi tal-poplu Nisrani tieħu l-qawwa mill-liturġija ħassir xhieda fil-mixja tal-ħajja nitolbu. Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Sabiex il-poplu ludi li kien l-ewwel li rċieva s-salvazzjoni jiftaħ qalbu għal Kristu nitolbu. Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Sabiex fil-hemm tal-ħajja is-salib ikun sinjal tar-rebħa li kiseb għalina Kristu nitolbu. Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Sabiex l-Ewkaristija tippreparana għall-laqgħa tagħna ma' Kristu. Meta jqiegħdna mal-mejda tiegħu fis-saltna ta' dejjem nitolbu. Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. U Alla Missier, ieqaf mal-poplu tiegħek fi triqtu lejn is-sema u għatih li jasal fejn mar qabilna iħejjilna post ibnek Ġesu Kristu Sidna li mekexu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja
li tniżżel fuqna il-kotra tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħar li l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien iroddu lek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battuna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġini. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħonna mill-irbit tal-mewt u jrina il-qawmin għal-ħajja. Għalhekk, flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art minnija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli tas-smewit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, li meta kien siena ta' biex mirajħi bati, ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jxeret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġi tas-salvazzjoni, u rridulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusep, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna d-dubietna bħal ma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħannix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna torbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba ninatijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwid. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħallis lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dak li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissuqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġedidna bis-sagramenti tas-sema sabiex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu il-ġid imwiet lil min jirċivihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. imbirku l-mulej, irroddu Ruddu ħaj ħaj lil lil Alla. Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija minn Patri Pier Desira. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-ingħaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, uri li inti jomna għalhekk isma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna dnubitna eħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċi minn dawk li l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkunsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobsna kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frota ġuftijek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frota ġuftijek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frota ġuftijek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frota ġuftijek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frota ġuftijek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier l-Iben u l-Ispirtu Kif Santu. kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, uri l-inti jomna għalhekk isma' talb tagħna, Ġesu li tweltalina rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġena l-erwieħ kollha, speċi minn dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art.
خبز كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوباتنا بحال نغفر المنوهات يلينا دخلناش في التجريب ازدهلسنا من الداني أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota ġiftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota ġiftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota ġiftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota ġiftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota ġiftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota ġiftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota ġiftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota ġiftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota ġiftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota ġiftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو السو ديم يبقى الديم تديم أمين Marja Santissima, u l-inti jomna għalek ismat talbtana, Ġesu li tu tal-jina ikun iben tijek bħanna. O Ġesu tijek jaffrinna d-nubitna ħlisna minnar tal-infern, u ġenera l-ruħ kolla, speċja minn dak l-ak tal-għandhom bżon tal-nina tijek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li jinti fis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوباتنا بحال ما نغفر المنوهات يلينا ادخلناش في التجريب ازدهلسنا من الداني أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota li ftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota li ftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota li ftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota li ftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota li ftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota li ftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota li ftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota li ftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota li ftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mumli għal-mulejmiek, berk inti fost in-nisa, berk il-frota li ftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السو في السية الموت تانا أمين Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو السو ديم يبقى الديم تديم أمين Mari Santissima, u l-inti jomna għalek ismat talbtana, Ġesu li tubetalina rritu kun liben tijek bħanna. O Ġesu tijaj, frena d-nubitna, ħarisna minnar tal-infen, u l-ġeneru kolla speċja minn dak li għandhom bżon tal-nina tijek. Nikkonsidraw fir-raba misterju tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet imtella is-sema
bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti kif fis-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر من وهاتي لينا ادخلنيش في التجريب ازهلسنا من الداني آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberk il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberk il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberk il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberk il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberk il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberk il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberk il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberk il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberk il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberk il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Glori lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كم البدو السوديم يبقى الديم تديم آمين. Mari Santisma u l-intjomna li kismat talbtana, Ġesu li twiet għalina li tkun liben tijek bħanna. O Ġesu tijek frenna bitna għajli l-isna minnar tal-infen, ħulġena l-għuħ kolla, speċi minn dak l-aktar l-għandhom zon tal-lina tijek. Nikkonsidraw li kontemplaw fil-ħamis misteru tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر من وهاتي لينا ادخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الداني آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimli għal-mulejmijek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frota ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوف السياطة الموت أنا آمين. Glori lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كم البدو السوديم يبقى الديم تديم آمين. Salve Regina, slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik li l-kinajtu, għalli xaħna torufnati u li teva, li l-ek nitnidu għahna nikbu nolf u f'dan il-witta dmuħ, hija mela avukata tana, dawar lejna, dawk l-għajnejn tijek tal-ħnina,
Urina wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħilwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewiet għadis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يلينا إدخلنيش في التجريب إزه لسنا الداني آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa imberek il-frota ġuftijek Ġesu. حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا آمين. Glori lill-Missier, lill-Libenu, lill-Ispiritu Santu, كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم آمين. għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, الدول تديم يدليلهم jistriħu fil-paċi. آمين. Il-latinja tal-Madonna, mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ħnina, كريستو هنينا mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ismana, كريستو اسمانا Kristu il-qattal btana, كريستو بالقطال بتاعنا Missier eternalla, هنا لينا Iben Alla li fdejt id-dinja, هنا لينا Spiritu qaddis Alla, هنا لينا Trinità qaddisa Alla wieħed, هنا لينا imqazza Marija, اطلب علينا imqazza Alla, اطلب علينا imqazza xebba ta' xbejbit, اطلب علينا ta' Kristu, اطلب علينا il-Knisja, اطلب علينا tal-ħnina, اطلب علينا tal-grazzja talla, اطلب علينا u xebba, اطلب علينا mit-tama, اطلب علينا li żiet safja, اطلب علينا li żiet nadifa, اطلب علينا bla teba, اطلب علينا li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا tal-aġib, اطلب علينا tal-pariri tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna, اطلب علينا ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok għaqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tiba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' lavorju, اطلب علينا dar ta' deb, اطلب علينا arka ta' rabta ġdida, اطلب علينا bib ta' sema, اطلب علينا kewba ta' filodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midimbin, اطلب علينا faraċ tal-imniktin, اطلب علينا faraċ tal-immigranti, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rożarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, اغفر لنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, حن علينا itlob għalina għaddisa Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int il-qawwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan
u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek l-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Populju, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazzi Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallitinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddis tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omma Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.